Suhoj Su-30 je borbeni avion nastao daljim razvojem poznatog presretača Suhoja Su-27. Avion je proizveden u nešto više od 500 primjeraka i smatra se pored MiG-29 jednim od legendarnih aviona razvijenih u bivšem Sovjetskom savezu. Suhoj 30 je dvomotorni dvosed četvrte plus generacije. Naslednik je poznatog Suhoja 27 i kao takav avion dobije ulogu da parira naslednicima američkog lovca F-15. Suhoj 30 je prvi put predstavljen javnosti krajem 80. godina prošlog veka da bi svoj prvi let doživeo 1989. godine, a u masovnu proizvodnju ulazi 1992. kada se i uprkos ekonomskim nedaćama koje pogađaju Rusku federaciju vojska oprema tada najnovijim vazduhoplovima. Osnovica Suhoja 30, Suhoj 27 i avion čije je ozbiljnije razvijanje krenulo 1971. godine, uporedo sa američkim razvojem F-15, pri čemu je komanda Crvene armije zahtevala od konstruktora Suhoja da budući avion prevaziđe sve karakteristike lovca F-15 za minimum 10%. Posle nekoliko prototipa i istraživanja vršenih na njima, avion dobija svoje ime, Suhoj 27. Također dobije osnovnu verziju te ulazi u serijsku proizvodnju. Ostatak priče je poznat obzirom na činjenicu da je Suhoj 27 avion proizveden samo u osnovnoj verziji u više od 680 primjeraka. Poznato je da je i avion Suhoj 27 nuđen jugoslovenskom ratnom vazduhoplovstvu, međutim kasnije komanda je konstatovala da je Jugoslavija država malih proporcija za jedan takav avion. Suhoj 30 je u odnosu na svog prethodnika doživeo one promjene koje bi mu doprinele veće sposobnosti u dogfightu. Samim tim avion dobije značajna unapređenja na polju manevarbilnosti, kapaciteta goriva, motora i poboljšanja upravljanja vektorom potiska. Pored toga dodano je savremeno naoružanje, a najkarakterističnije unapređenje je druga kabina i drugi pilot, čija je dužnost upotreba raketa većih dometa, dok je uloga prvog pilota vođenje bliskih borbi. Prvi primjerak Suhoja 30 poletao je septembra 1992. godine. U novi avion je integrisan Doppler radar i komunikacioni sistem KDLUZ, što omogućava bolju razmjenu informacija sa ostalim avionima iz borbene formacije. Poboljšan je također sistem komunikacije sa zemaljskim radarskim stanicama. Pogon aviona čine dva dvoprotočna motora AL-31F, isto kao na svom prethodniku. Potisak koji ostvaraju motori je 123 kN, te u kombinaciji sa rezervarom kapaciteta 5750 kg, avion ima radijus dejstva od 3000 km i autonomiju leta od oko 5 časova. Avion može obzirom na širok dijapazon upotrebe poneti širok spektar naoružanja, te sa maksimalnom nosivošću od 8 tona i 12 podvesnih tačaka može poneti razne rakete što omogućava izuzetne performanse u vođenju vazdušnih borbi. I pored raznih vrsta savremenih vođenih i nevođenih projektila, može poneti i fugasne bombe uglavnom FAB-250 M62 i FAB-500 M54, kao i krstariću raketu X-59 koja može biti lansirana sa Suhoja 30. Postoji nekoliko novih nadograđenih verzija ovog nebeskog anđela. Jedna od njih je izvozna verzija Suhoja 30K. Avion kod te verzije dobija par navigacionih poboljšanja, mogućnost dopunu u vazduhu i mogućnost lansiranja protivbrodske rakete X-31, kao i protivradarske X-31P. Suhoj Su-30 MKI je izvozna varijanta namenjena Indiji, karakteristična je ugradnja motora AL-31FP, poboljšana avionika i poboljšan domet naoružanja kao i druga oprema. Suhoj Su-30 MKK je izvozna varijanta namenjena oružanim snagama Kine, karakterističan je po unapređenoj avionici i naoružanju. Suhoj 30 SM predstavlja jednu od najnovijih modernizacija aviona. Sadrži se od ugradnje motora kao kod MKI verzije, a za potrebe Ruskog ministarstva odbrane naručeno je 2012. godine 60 primjeraka Suhoja 30 SM sa ciljem da se ta isporuka izvrši do kraja 2016. godine. Operativnu upotrebu ovaj avion beleže i samo u Siriji sa funkcijom čuvanja bombardera. Njegova upotreba je intenzivirana posle obaranja ruskog lovca Su-24 od strane turskih lovaca F-16. Sama činjenica da je ovaj avion proizveden u više od 580 primjeraka dovoljno govori o njegovom kvalitetu i ceni koja je za visoko modernizovanu varijantu MK2 iznosila svega $37,5 miliona. Cena proizilazi iz prodaje navedenih aviona Vijetnamu.
Korisnici ovog borbenog aviona su brojni. To su Angola, Alžir, Venecuela, Kina, Indija, Indonezija, Kazahstan, Malezija, Uganda, Vijetnam i naravno Ruska federacija.